ILP kadai kawin kimat kiba kum kaseng ngilan bu haka thup ka baju rong du kam kawin kimat jing dawa kimat kiba kaseng ka kwa ban penurlong apa ka jala ka jeng ngilai gitu ka jih debate biak menen apa ka assembly but ni kwa ban ong kum ni ba menteri rang ba jong ka jala ula ya lamba kala ya ka assembly berhoy ni ngipan ya ka ILP ni yo da ka IFA Immigration and Foreign Act ni ong man ya dai ni ya ketika na po Bihar ki bon tu sini na UP ki bon sini yo ba de pek yo ba yeng yo ba lok kini lut ba khai pateng ni kwa ban ya dai ya ki na ki kum ba kalong ka ILP kat praspa ni pulai kali ka IFA kadai ka ai ban ya dai ki ba mudai kinong India ke ban saya betai pengsan ha bang ayo sneu ya jingkren yang bidrang ba wong ba ngin penton kam ya kaka ya kenika IFA haka ba nakaliang jong ka sarkar hi lamba kenika para ka ba R subsection Q but subsection S bang inuan ra ya kita ngin pen kentup ya jelang jongi hak ka protected area Henry bab menera ba ulah mo ba how arja rahusan ke sarkar India kala kentup ya ke Sikkim ke Arunachal Pradesh ke Mizoram Nagaland Manipur bakin hak apa kata ke protected area Henry kibabun pada yung dolba kim sautu ba ka government of India ka declare restricted area ya kan Sikkim ke Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland nambar hang niladon ka ILP natakadaw kiyo restricted area malah don lupa ka ILP yang tu hasikem kadon ka Jakarta ba pihak Sunda ka pernah bakin lain kini kita lupa kita ki protected area as per the ILP katkum ka ILP nakatakadaw ka sarkar India how are the absan ka declare protected area ya kini ki state ya kini ki Jakarta menta lada menteri lang ba ni kwa ban hap lang ya kami haliaru kata protected area tahap ILP swakanya kami halia dan kami halia kayu ILP dan ngin fall lah kata kategori protected area ban nakalian kajongi hi nadu islam balalik ba ulama kilati tiar gas jimen sao la emi sesurap raya dawa ILP ande habukut kajia si jakum ni bat kawai ka jingkeli nga kwa ban keli yang mungkin rabat if Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram can get ILP, why not Meghalaya? We are under the same constitution of India. Okay. Niha po ka juga constitution. Lata kata ka constitution ka ILP ya ka Mizoram Nagaland ter balay om dia kami Meghalaya. Ini kajing dawa ILP jongi kamblok out of context. Lani anti constitutional. Kan deh, lada kadi anti constitutional. Kan Nagaland kan yo. Manipur kan yo arja ka kena kadang yo Manipur. Dakshan ni Henry ka kentin. Khasi Jantia State. Kladon haka preamble joka Bengal Eastern Frontier Regulation nado khat praspa nyo ulai. Nado to kapor ladon. Ya kibaladan nado kita ki senam di rimba ngimyo yo panban ka state ke badang rung hau arja ka kendai takan ni gadai kajing event nukong me jongka sarkar pedeng ba kajing bamla that incapability jongke MDA government ban ya debate ban penbor ya ke union government bahkan ai ya ke ILP hak jala ka chongi kadai ka incompetency ka sarkar Meghalaya kadai ka MDA government kamla man si ong bangin explore sekitar kita ka ILP is a different subject ka IFA ka different subject kam dan jinga dai hangno ro pi ka jing kalau ni ba kini ki nong Bangladesh ki ba khatam ni state pada ponot di misal khata ba kan illegal entry joki Bangladesh but kaya ka ba ajiya bro si kata kini ki Bangladesh kiwan kisa Asam kato kilong Indian citizen nang ta kiwan chupa ka Meghalaya as Indian citizen hangnung ya pan kang
1971 ke report jong government of India kong bata ki lai sau lang ngut kita ki Bangladesh ki bla rum sampai lagi kemlit kaisyo hakapor kathma juga Bangla daki lakmut kita ki illegal immigrants larung sepo upur usam juga Meghalaya bat ki kemlet kaisyo kani kamde bakran manga kada report juga Ministry of Home Affairs Government of India te shanu ki don gini gibiru buta ka to katne pilak ang tiya po arar koloni hangir gidan te ngi kum kasti ngi la sya kata para hakan ni ka jingrum kurthep ki nangway but ngimri ban klan balingi sokya blega thanga bansi bagi bio LP bangi dei ka jaj banre ko berpat ba ka bayapat tu yes hoy ngidei ka jaj banre ko berpat but kumbaki keren kinong yanam kidang bun kinong ture jong Indian Railway banyak cek beri khasi ke jongi te shooting habang yo so kumta menta bila i menta ka government dia ka daga approach kawan rakyat ka CAB pengelar CA ka persyang ban kudup ya ki Hindu ki Sikh ki Kristan ki bawan na Pakistan Afghanistan Bangladesh ban long nong India no kai citizenship ya ki ha menta ka wan sakani ka IFA syan kan sawan saka NPR, National Population Register. Kan wan saka NRC. Hagipol kata kam naik kan sawan. Tengi ku baca betul ni hapan sutu ini kinong yalam ni jongi ki hapan sutu. Ba kum baca betul ni don kam kata ka jingeda. The whole state, barawi ka state ka don kam nya kata ka jingeda aswan kam. Kam mentoy ma pin sut yo breu la pi thumon penyak barayu. Nata ka daw ni itulah ni red ngimdan representative and kamut pada bagimdan ya ka hok man keren. Bangdan just because we don't have a representative pimla ban deny yang ni ka hok jongi ban keren ban ete. De nakale nga jongi ngin tho hi pipule soto obe. Ka soto ko ta sarkar. Pi reply ya kata ka bajing ai jing tho jongi soto obe kata. Adi ka kamram ko jongi. De ka kamram ko jongi ka deiti ko jongi. Nin pendak bai nomor lai ima kini ki por ki bamenta. Dalam ima ba kajing syak yalam bakra kajing syak thong kajing syu syak penklan ha kajing simpor juga dari sarkar kala penuan ra ya kajing mensau ko bakrau ha ya kajai benriu hoi let's see ka pateng ka jongi kam lele susun ei ki pateng ki bampat ka ki bampat ti bi ha ba kin sa khai ki kin sa he ki san ni ka bunyo kra kin yo ka kin yo ya ka ri ka kum no ki jongi ki ba pai bai la pen ko bot dan ka leng ka jongi tangi tahi but kham tam na kardam jong menterang ba ko ki ying dor bar jong ka assembly